Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kashalong Archdiocese kumbalong manau snem kan penlong ya Eucharistic procession kabashisian shisnem kabanlong hakat artarik unai wing arajar apulai. Habakran shikilat pathai Kubor u General Secretary ka Parish Pastoral Council jong ka Cathedral of Mary Help of Christian uba Barnabas nong ba. Lapliang sumabhaya baro ki riumit Kristan jong ka balang bakin wan hakani ka procession kabanlong halai umkra shalong kaban sedang hakapor shibje shiteng janmiet na Calvary terter. Uba Barnabas uloong bahag ketiga sengi haswaban sedang ikajingya procession kandan ka jingduai menstep hakapor kendai shipawa bat hadian kani kandan kamas bakuit hakapor shipo baji menstep kaban yalam do excellency Reverend Leopoldo Girelli Reverend Victor Lingdo Archbishop Kashalong bat laingut ki bishop badang syudap penkentang iba kentop yo Reverend Wilbert Marwin bishop jong Konongston Reverend Ferdinand Dakar Bishop jong ka Jowai but Reverend Joachim Walder Auxiliary Bishop jong ka Aizol. Nakaliang kabalang ha kabayade kini ka procession kalapan kre i kijaka yang kali bat kala kentu i kitry kali bikin ai ka jing tray lang kanang banlat na ka jing sakut bat ka jing theng kali henong ba shalo. Nakabenta kini ka procession kipat ba kilapan set i kali jong ki balapan kre Hamadan Yoringham St. Edmunds College MIIT Brookdean St. Margaret's, St. Mary's Convent, St. Anthony's High Secondary School Mini Stadium, Christ King College, Don Bosco Technical School, Bat Hamadan Malki. Hakatiga sengi lakhang banyat kali haka Shillong Jowai Road Dhankiti, Bata Fire Brigade Naduk Kapor, Khat Arbaji, Haduk Kapor, Laishiteng Janmi. Kaman dekat kali dikutip na kamutaka bawan sa posisyon. Ang nagsinam ni Kotsuha, yawarakot ki para mengenai nak Shillong Archdiocese, Jowai dan Nongston dan Sibenta akan ada proses kebanggaan akak arti di bawah Allah. Menstart dengan sekali di Jowai atau kendai kaksan dan kemas kilo akan porsi kubujik. Dan bertahu sedang dengan keberuntuk menunjuk lambani Louis Excellency Most Reverend Leopoldo Girelli Dewa Apostolic Branchino at India Magdepak. Don Rubani, Most Reverend Victor Lindau, beri Archbishop dari Shillong, dan lain Bishop Tomai, kemudian Bishop Wilbert Marwin, Bishop Ferdinand Dakar Jowai, dan juga Bishop Joachim Walder Jongkang Aizol Diocese. Hakapor masih seperti sisi sistem install yang prosesnya ini nak India dan Keti, in Shilda Jowai Road, in Portugal Cramden Road, dan Boscosmia dan Kemudian Kalmari. Habis kedai baru nam tadi pagi buat sekali kecil dan jadi ikut akan tertib sepiba. Sekarang 4 kali kilo kemudian road. Hamadan Yoringham, St. Edmunds College, MIIT Brookdean dan Holy Cross kemudian St. Margaret's Convent. St. Mary's Convent, St. Anthony's High School Mini Stadium, Christ King College, Don Bosco Technical School, parking lot of Religious School kemudian nanti nombor Hopkinson Road, kepada nombor St. Mama Margaret Hostel di Kutai, St. Anthony's, Matka, Malki Playground. Kini kali kebawan julang ni manusia mengaji penting pada traffic police yang dah Shillong ila isyong pun same unity ini ikali kilaman pakro abari point nanti nadin pain mau adu salat lower national ini surok nanti nadu khashu building nadu jikari ini adu DIPR nanti dia khbar treasury office opposite additional secretary ketika bayar sodong one way Balik point, nanta adin yung governor, nanta hakimat Don Bosco Hall, Hopkinson Road, dan jika parking kemudian itu, nanta ke Jacob Snyder, Boys Road, Shillong College, Bajulia, itu gue kenal. Kini jika kita interpati bentar lagi, berkini pak kali ini jika Lalu lupa volunteer dunia kalian kalian jika tinggi terpan di perangai keluar segala macamnya, bagi dia sekarang dia kerja besar dan volunteer dunia kita buat
Ila perlu kali kapala kampun nak beli dulu jika baru cukup kuat akan dulu kan di blok yang surat pak. But ini kita pakai di surat membangun ini kita rusak ini makin pak letak sistem file tapi silai kenapa lain dengan dulu kan jituh yang traffic kembali bawah kunjung ini beri. Hakamadin kini bahan bertip sudi bah ketika surat dan kiti Shillong Juwai Road, Main Road, Don Bosco, telah declare no parking zone dalam hutan taksi. Jadi sekitar Malaysia kalau bagi dan kamu declare no parking zone di area. Tam kiti Shillong Juwai Road, Paikura, Main Road, Don Bosco Square kabel. Bagi jika nanti banyak procession. Kikali bukan dulu prasamsan kami dari Bandung berniat through Nakarbali Don Bosco berkunjung dan Don Bosco saya dan keti. Kami menolak prasamsan ada dua program. Nah, bukan no entry restriction dan kali berkait. Ibawan na po paring point fire brigade kunjung na fire brigade point nanti. Namun berjumlah keti, anu fire brigade dan keluar apa sih? Anu lain ko. Kata kementerian procession, ada procession perayaan, dikilaban beli ketika Shillong Juwai Road. Makin kerpat ingin di badan kantang, makin dan belum di dan keti Shillong Juwai Road, lain pura Main Road dan Bosco Square. Karena nanti banyak proses berkunjung ibu diberi gaya hak itu nanti. Kecil kerpat adalah junior kalau baik ibuan. Jangan dikecilkan dalam jadi mungkin lebih banyak pun ini menurut patah Islam atau begitu. Jadi kita di dustbin kita di kriya kita lakukan kelang-kelang ada jika parking bersama-sama makin berat ada dicekak. Kecil itu kecil kerpat yang berkumpul kalau tolong lagi berusia ambiak kali in property in scrap yang kecil. Saat di traffic police pada volunteer ini, kenapa para bukan ini polisi cekam ditemu, baginya disuk. Jika diberi cepat, atau dikuat pada ISP, bagi penjualan, atau dikuat kenapa kiwan sudah diproses disutur sehingga jika para penjual. Aku majulah menurut Islam ada kita, kami syukur kepada hidupan atau badan lobis kemudian kompau ini dan cuti. Pada nilai perbiang yang kita temporary bagi pembangunan ini kan mengelak umbi nilai besar perbiang kemarin cakap pakai school impli bagi rajuki bila memperlukan tersendiri kerpan ini belum kita nomor single dengan lekoi nama ini agar single berkait ini dalam school tidak ada izin kerpan dan Juni atau bagi badan proses berbuat harap berbuat ada apa